Kaj zdaj? Blagajno. Blagajno? Kje to odprem, daj? Kje veš, kaj se odprem? 5 cent, tole, 5 cent. Kaj bom se? Gremo na vaje. Tle ni nač, Tle je nekaj. Nekdo prihaja. Nekaj mrzlo je tukaj. Jebi ga. Kaj bom, kaj je? Ne gre. Kaj je zdaj, fanta, a? En lep nasmešek.